क'क्राझार जिल्ला सालाकाटि ओनसोलाव आरो फिन हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सन्देह थांनाय 8 नबेम्बर खालारनि हराव आखाइ आथिं खाख्रबनाय आरो खुगा खाथिनि थासारिया गारनानै गालांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। दिनै 9 नबेम्बर खालार फुंबिलिनि समावनो क'क्राझार नयासारा गामिनि दुब्लिनिफ्राय बोखांनो हायै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आथिं आखाइ खाख्रबनाय आरो खुगा खाथिनानै गारनानै गालांनाय 15 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। अदेबानि दायनिगिरि दुथांफोरखौ दासिम हमनो हायाखै। जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिस बिफाना संदाननायखौ जागायजेनबाय। नामটো যাব লাগিব নয়াচাৰত এটা ছাছপেক্টেড ঘটনা হোৱা বুলি গম পাইছোঁ, আপুনি কি পাইছে? আমাৰ ৰাতিপুৱা চালাকাটি আউটপোষ্টত 8টা বজাত এটা খবৰ পাইছিলে যে এগৰাকী মাইনৰ তাইক হাত ভৰি বন্ধা আৰু চকু তেনেকৈ বন্ধা অৱস্থাত পোৱা গৈছে বুলি। ইমিডিয়েটলি আমাৰ পাৰ্টি তালৈ গ'ল আৰু তাইক ৰিকভাৰ কৰিলে আৰু বৰ্তমান এডমিট কৰিছে। তাই সম্পূৰ্ণভাৱে কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, কিন্তু আমি কিছুমান ক্লু পাইছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি কিন্তু ছেক্সুৱেল এছল্ট বা এনেকুৱা তাৰ এংগল পোৱা নাই বা ডক্টৰে এক্সামিনেশ্যন কৰি আছে, কিন্তু তাই কনফেছ কৰা নাই একো এনেকুৱা। আমি চাই আছোঁ কোন হ'ব পাৰে আৰু আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে ছোৱালীজনী অলপ মানে হেৰি হৈ আছে, কথা কমপ্লিটলি ক'ব পৰা নাই, গতিকে কোন হয় আমি অলপ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। খুব সোনকালে আমি ছল্ভ কৰিব পাৰিম কেছটো। गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो सिबि जुवेलार्सआव सना आरो हिरानि समायना रमायना रिगि रिगां जोंख्लाबनाय हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो सिबि जुवेलार्सआव सना आरो हिरानि समायना रमायना रिगि रिगां जोंख्लाबनाय जुवेलारि